Poznato je da uz brze i dobre automobile idu i lijepe žene, a i poznato je da odavno fascinacija istima jednako otpada na oba dva spola. Autošovovi, utrke, ali i brojni fotosessioni posvećeni su limenim ljubimcima na 4 kotača. Možda se ovaj put radi o dječjim automobilima, ali i ovaj modni editorijal odiše strašću 19-godišnje fotografkinje Martine Hohnjec, koja ima svoje mišljenje kada je u pitanju odnos žena i automobila. No, ima također potencijalno drugačiju i jako zanimljivu ideju. Definitivno bi tu po meni bila super ta ljubavna priča između muškarca i žene. Eventualno, dakle, da postoji žena koja toliko voli automobile da ne primjećuje svog muškarca, to bi možda bilo zanimljivo, s obzirom da postoje stereotipi da su žene loši vozači. Tako da definitivno bi bilo super uklopiti tu nekakvu suprotnu priču od onoga što je uobičajeno. Uz fine linije otmjenih automobila, djevojke moraju uskladiti svoj modni outfit. Ovaj put razmišljanja naših sugovornica su slična. Ako bi recimo bili neki bijesni auti, neki Porsche ili trkači auti, onda bi igrala na temu, laka, kože i takve stvari. A kad bi bili neki old-timeri, onda bi išla na neku vintage, recimo varijantu ili retro, tako nešto blaže. Treba biti malo koketirati, tako nešto, ali ništa pretjerano. Jer ako se opet pretjera, onda nije to, nego je više, nije onda dobro. Nego treba biti doza stila, s obzirom da je auto kao auto dizajnerski napravljen, tako da treba biti doza stila i doza seksi bila. A neizbježno pitanje za sam kraj je tko je bolji vozač. Martina odlučno, kao i kad je u pitanju strast prema fotografiji, ima sljedeće mišljenje. Po meni su žene oprezniji vozači. To ne znači da su loši. Muškarci vole brže, dinamičnije, što možda je u neku ruku bolje, ali ne znači da je sigurnije. Dakle, čuli ste, svi mi volimo svoje limene ljubimce, a mi možemo samo dodati kako je pravo mjesto za produbljivanje vaše strasti upravo ova emisija, gdje ćete garantirano dobiti sve prave informacije.